Urip na Allah subhanahu wa ta'ala ayap man kebegantan sa bandingan nagyang kutuwa bab min al-iman billah as-sabru ala aqdarillah ay mana na usaya na isa gyang kutuwa kay mawdu padatigyan sa paratiya si Allah nagyang kutuwa kasabar sa gyang kutuwa mga qadar Allah mga takdir wallahu subhanahu wa ta'ala. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala so kasibar na tanto amala ikipantag si iku agamatan o agama Islam maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay akatiru o al-Imam Ahmad rahimahullah natigyan na miyalo yatigyan so kasibar sa isa Quran sa kalalawan na natigyan so miya ka siyaw pulo maalayron mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. So atigyan so kasibar na aya kipantagyan si kooperatia si Allah subhanahu wa ta'ala na lagi datigyan o kipantag ulo si ikulawas mangurip Allah. Maana lagi da kipantag atigyan o ulo ataw si ikulawas ataw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna man la sabra lahu Hagiya sutawa daa kasabarian si ku kapangunutan kangalubog sa simba si ku Allah subhanahu wa ta'ala nagudaa kasabarian si ku kapangunan yan ku ginawa niyan kapagitan niyan ku ginawa niyan ubang makangalubog sa kadustan o rin na daa kasabarian sa giyang kutuwa mga qadar wallahu subhanahu wa ta'ala mga takdir wallah fa innahu yafutuhu aktharul iman nasa benaratigin na mapakalipos yan nagyang kutuwa kadaklan ko paratiya maana kadaklan na mapya si ko kababaliya mu'min maurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Miyalo yu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran hatigyan na wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli shay'in alim. Ay mana niyan ti Allah subhanahu wa ta'ala wa man yu'min billah sa natawa sa tigyan sa jataw mga paratian si Allah na yahdi qalbah na turuan wallahu subhanahu wa ta'ala so puso yan wallahu bikulli shay'in alim so Allah subhanahu wa ta'ala na labiya matausiku langwan tamana shay askan yan titu matausiku langwan tamana shay maurif na Allah miyatero o alqama ipantagsagyan ka na aya sa nataw sa jataw maparatian si Allah na turuan wallahu subhanahu wa ta'ala so puso yan na mipiterusan o alqama mipantag sagyan ka na aya na ginang kunso manusia mama tusibuhul musibah kasugwat kanina mga raragan uli na mga eksamin wallah subhanahu wa ta'ala faya'lam annaha min indillah na so kinisugato nagyang kutuwa margan mga eksamin wallah na miya kanalian nagyang kutuwa miya ka taling umon uli na minisugaton na si ima kapupuun si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Maana, pwede sa mga takdir wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasagyan ko ito, kaya kanalan yan nun, fayarda, na pwede pagkaswat sagyan ko ito mga takdir wallahu subhanahu wa ta'ala. Maana, di sibar, nagubid miyaso at pansagyan ko ito mga takdir wallahu subhanahu wa ta'ala. Fayuslim, na uriyan yan, na pwede di mga limbuban, uri na psulin darasik wallahu subhanahu wa ta'ala. Maana badan di mamaguman nagyang kutuwa paratian yan uri na kapangaling buban niya siku Allahu subhanahu wa ta'ala maana nagyang kutuwa din yan di kapaki pamawuripan siku Allahu subhanahu wa ta'ala. May alipan sa hadith may katitiyan ko Abi Hurairah radiyallahu anhu amat anasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiru yan isnatani fin nas huma bihim kufr. Dua tigyan na shay mapapadalam si iku mga tao. Agi ito tigyan na dua timan na shay na si iku mga tao na galubo ko tuwa kakapiri maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Man agalubo ka marata, agalubo ka kakapiri maurip Allah. Paganeron naging ito at ta'no fil nasab. Maana kasumasuman. Di na kapupaka ito si ikubangsa ang rip na Allah. Ay kadua, na wan niyaha alal mayit
Gyan ko tigyan na kaguraw ka. Si kumiyatay. Ginaso kaguraw ka un. Tanto amala. Tama sa di pipaliw sid sutaw. Udi na di kikisikisak sa gyan ko takapunguraw ka niya kumiyatay. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Gyan ko gyan ka na dua. At Rasulullah. Nagalubog ko na kakapiri. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Galubog ka marata. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. May katitiyaban ko Ibn Mas'ud radiyallahu anhu Peter yan atiyan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yatir yan laysa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyah. Dir kami ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ped agyang ko tuwa tao daraba al-khudud maana piya mentolian parasian wa syaqqal juyub nagu pinggigisian piriditian nagyang utuwa ni tarnihan wada'a bi da'wal jahiliyah nagu mamang ni salagi duka pamang ni jahiliyah diyan kana na darabal khudud dinya ni pamantol na parasian nagyan so tawa pungudo ko yan nagyang utuwa miatay taman sa kapuro kaniya non na diniyan di pamantol na lawas yan. Binabuntalian maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syaqqal juyub. Nagyang utop mana niyan di ditar gigisin sa ditar niyan. Nalagin mambunan. Lagi dagyang utagal buko pa nga pada mga bubay. Igiraan na miyatay. Maurip Allah. Pamilya niyan. Na gumurok sa mala. Na giginitin niyan na ditar niyan. Uri na subukyan. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Wada'a bida'wal jahiliyah. Natero niya nagyang uto mga katero a jahiliya. Lagi dagyang uto kapangiraw kaging uto pungudo ko ni kumyatay, pangiros kanya na inos kap na etigian ni putay. Inos sakan ni di sigiraw imyatay, uri na inos sakan na ida matay. Dito maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Uri na barang na betero niya na marata maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pakihisin niya nagyang uto dan yan kasuat sa giyang kutuwa mga takdir wallahu subhanahu wa ta'ala. May katitiyaman ko Anas radiyallahu anhu amata na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan at yan na ida arada Allahu bi'abdihi al-khair ida arada Allahu bi'abdihi al-khair ajjala lahu al-uqubata fi dunya. Igira at iginas wallahu subhanahu wa ta'ala na aya kabayan si ko urip niya nagyang ko to mapya na pakagaan nun wallahu subhanahu wa ta'ala. Uli na pakat tali kumaanon wallahu subhanahu wa ta'ala sa magan agyang ko to siksa sa dunia. Maana mga raragin sa agyang ko ta dunia maurip Allah. Wa ida arada bi'abdihi syarr na igirap manas wallah na aya kabayan sa agyang ko to urip niya nagyang ko ta marata amsaka anhu na diskan yan din takuran wallahu subhanahu wa ta'ala maana diskan yan din na tiuban wallahu ta'ala sa gangga dunia nagu diskan yan din na mamakagdam sa mga siksa sa gangga dunia maurip wallahu subhanahu wa ta'ala amsaka anhu bidambi maana diuni sumarya wallahu subhanahu wa ta'ala diuni tiuba wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutuwa mga kadustan yan sa dunia maurip wallahu subhanahu wa ta'ala hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah. Taman sa itunayron wallahu subhanahu wa ta'ala sa kompleto sa anong namori. Mana, gyang ko tuwa tawa aya kabayon wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang ko tuwa kapakanarakayan na diskan yan na siksaan wallahu ta'ala sa dunia misawab sa gyang ko tadusan yan. Pupuni mo nun wallahu subhanahu wa ta'ala gyang ko tadusan yan sa alungan namori karon itunay wallahu subhanahu wa ta'ala gyang ko tadusan yan. Unun isiksa wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutadusan yan sa alungan amori maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kutok manawripan aya ka ba yung wallahu subhanahu wa ta'ala na mapya agyang kutok ka pakasurga yan na ipos nun wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa kita na nun wallahu subhanahu wa ta'ala sa agyang kutuwa mga kadustan yan sa dunia maurip ng Allah makataling masalang alungan amori na maka direct o di na makadiri sa gyang kuta surga sa kaya ba yan yan nagyang kuta mga kadustan yan maurip mallah o di na may puson nagyang kuta mga kadustan yan sa dunia maurip mallahu subhanahu wa ta'ala.
Miyalip no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pituyan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. At natigyan na sukala at tigyan na balas, nasarta at tigyan na gyang kutuwa kala mga eksamen wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah, nagumata na sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna Allah ta'ala ida ahabba qauman, igira kabubayan niya sa mga tao, kabubayan niya sa tao, ibtalahum na eksamen siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Paka sagad siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga eksamen. Faman radiya falahu rida. Nasad natiyan sa tawa ikasuat yan, nagyang kutuwa eksamen ng wallahu subhanahu wa ta'ala sa makasabar. Dan yan ang galubog agyang kutuwa mga syay makanggugunan na sa di ka kasuat o tao sa agyang kutuwa mga takdir wallah. Na falahu rida, nasab na ratik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapmagyanin nagyang kutuwa kakasuatun ng wallahu subhanahu wa ta'ala. Uri na bagi ani nagyang kutuwa kakasuat yan sa alungan na maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita falahu sakht, nasad man natigyan sa di masuat sa agyang utama takdir wallah ka marangit o di na ang galubog sa mga syay makang gugunanaw sa danian kasuat sa agyang kutuwa mga takdir wallah na falahu sakht, na bagi ani natiu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutuwa rarangit rarangitun wallahu subhanahu wa ta'ala. Bagi ani natiu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutuwa rarangit, makna rarangitun Allah subhanahu wa ta'ala. Ulina siksa, ulina bagi ani agyang kutuwa murka mangurip wallahu subhanahu wa ta'ala. Ginan mangurip Allah sumanusiya na kailangan agyang kutuwa kabaloy niyan masusuat sa agyang kutuwa mga takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Matanas Allah subhanahu wa ta'ala na pitakdir yan na marata si iku urip niyan maurip Allah kapalidun mabiyas iku urip niyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Igira so uripan na miyasuat sa agyang kutuwa mga takdiru Allah subhanahu wa ta'ala. Igira daw man masuat na din yan imambagyan agyang kutuwa rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-iagyang kutuwa din yan kasuat na makanggugunan na ito mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa di masuat sa agyang kutuwa mga takdiru Allah. Lagi do makanggugunan na ito mga urip Allah sa tigyan na di mapia agyang kutuwa di ka takdiru Allah subhanahu wa ta'ala sa iku mga syay mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi do koreksyon na yan so Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang kutuwa din yan di katakdir ako di manggulula mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa tawa manggilubog yan na mangurip Allah na madaan na nakalustaan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Si tanubutong isa dyan kapkan ganyan ko sarako. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.